Bakın. Şüphelerine girgen. Subhanallah sabahında kuruşken boğanmızdır. Sorsozlar da var. Şebekeydiniz bulgaç. Ah siz iyi güzel. Umadım şu kazavudan kımılı beydeli. Не помнишь? Курс малая ведь был, будь равна был. Ey onlar şurada. Vinyereviç, bir vinyer olamasın oğlum. Şebekeydi güzel vinyer oğlum, bana ekilgendi. Ne kadar? Rahmetli oğlan. Bu ne bir cemaat? Kupma oğuldan kupma, kurkem. Tanışıp da bitmegen, üriyona halak tüyelgan şolay bit. Şu her birimizge üriyona ayal kelip jitti mi iken? Jitken iken Allah'a şükür, eylegiz yona ayıllarga siyinik, yona kimlerge siyinik. Her başımızga da yoktu kup yüzü, tınış iller, jirler, selamet enkeyler, etkeyler. Selamet sinirkeşler, selamet kelindeşler, dilimiz başımızga da. Sabuylar siyinişli bulsun, uzun ömürlü bulduk, boy yaşık, rehat yaşık yona ayıllar bile tebrikler edildik. Kutlu olsun yona ayıl. Kızlarım şun cumadır günü sıraşkanımız ikeninde eylegiz etkenimçe sağınışıp görüşkenimiz bizden alkışlar, sizden alkışlar bulsun. Çünkü sahne türüne sizde bir kurup rahatlarına buturup aralaşıymalı, jırlaşıymalı, gırlaşıymalı deyip yaratkan çeşimiz halkımızdan köngül kışı. Dür, ret, patriot demeydik altın bars premiyeleri laureatı Elmira Süleymanova vakiti. Yaz ayları oralarda salkın kışlar var. Sizlerden
Зор рахмет. Хайырлы кеш. Кадерлі достар, туғандар, бізді яратып келген тамашашылар. Шушы матур залларда сіздің белән очрашуыма, танышуыма мен бик шатмын. Аллаға шүкір, бик шатмыз балаларны күргә. Бик шатмын ылы апаларны, абыйларны исән саугына сезне күрүемә. Нейді үзебездә беләсездер, Чаллы шәһәреннән барыбызда. Анда топ үссәк тә, нейді бүтән балачак Мишәрстан якларында үтте. Бар мишәрләр монда юкмы? Мин үзем менәм әллә? Киленнәрдә юкмы әллә? Бармы? Бар, татарга әйләнеп инде. Татарга әйләнеп бетте. Менә шуны миндә әйтәсем килгән иде. Миндә урыста кияүдә. Беләйдегезме? Юк? Бүрәт юк ди, бүрәт. Әйләнләр. Менә миндә 14 ел урыс белән яшәп ятам. Шулай бит. Ләкин урыска әйләнмәдем, Аллага шөкер. 2 балам бар. Кызым 9 яшьлек, улым 1 яшьлек. Беләйдегезме анысын? Менә кемдер башын селки. Менә Аллага шөкер шулай итеп яшәп ятабыз. Балаларга барып исем куштырдык мәчеттә. Китереп, 13 ел элек никах кыттык. Әле бала малаем тугач сөннәткә утырттым. Кая бездә урыс? Юк, бездә бер шикелләтмәгән әле урыслар. Аталар күп булсын. Нәрсә апа җаным? Миннән сорагыз. Ау. Ярар, урламасагыз, зур рәхмәт. Тавышы кабылмы? Әйбәтме? Буларны күтәрдек, мидем. Бәләкәй генә зал булгач, апалар тотына бит инде. Тавышы